Is mis Niamh is afar go bhfuil cártaigrim a bhí fudach an Eilean Meòrachadh an Eilean Sgitheanach áling. Biadh táisí. Tá cur-seachad a bhí faighinn tlachd na Rudan siimplíonn seo. Stácha go bhfuil beitheach cadan socair. Traffic ar an Eilean Sgitheanach an dé tarcúí cur-seachad. A chunne le ítear dáiríach. Sinú hé, na fláte. Come on, chuna déire. Tá ura trí aice agus Niamh nar a héite amach. Bhfuil Diisilis an seo. Hai ma. Am san tres seo, cannig mí duine ácha éile. Whoa! Blasta. Agus dhéobh mí amach mar a bhíos iad sin a cárachaigh. Blasta. Rudan, Beaga, Bòidheach. Bhí déanamh Sgithanach an dú, is talim a bhí bèicearachd go mór ach cha bhí mí a dhéanamh Rudan rá fancy. Ha ddíreachar san a bhí tart mín sin an sulm an cuairt agus ha bèicearachd úsach mar san sin. Gása ha bèicearachd gan a chocrachig agus ha cruthachail ach bearlam go námí na searir agus go buringá a bhí a chlachcaigh Rudan na ha fas go ionadail. Nuair a dhémas mí warcha ach chaim i gcúirí facail an taigh. Sgithanach. Tell me an pí seo. Okay, a village éisilir san an páiste seár. Well, stácha go bhfuil bacon óparach am rí anú háast. Ha mí a níos cóirí Meòrachadh scoile Leah san an lá. Sé becar professionnta hínse, mar sin charráid a riamh a sul sin mórin muna sgilean acamsa sa kitchen. Ha mí cínseach as go bhfuil Drisichean a surin gan Drisichean iúntachaí bhan an dú. Ha sin a dulga uin sin a hatchin a searir san bíag san Eilean Sgitheanach a chunnechaigh rí se chácara cléir cágal a ha chlachcaigh bíagin anasach agus inató. Ha mí bhirinn or haia dul a háirstáirín recipe an úra íochain. Gasta. Hello, oh wow. Seochéad, níor bhilach mar. Yeah, dé hacking an seo. Well, an seo ha cauliflower colorí salsa Deanntagan, agus an seo ha urrainn le flatbread, agus ha cruthachail colorí urrainn agus kimchi. Wow, seo cho ínsnach. Cruasán an taigh na Rudan seánde. Well, is talim a cocarach le Drisichean a bheith a fast suas leis ar an Eilean. So can cafe acum ha mi cho tálaite a chlachcaigh grìtheidean a ha fast mun cuairt an Eilean. A bhfuil sin cútramach leat nuair a haibh a cocar. Oh, ha cho cútramach son ha mi cho mochil íonna a grìtheidean a ha mi faighinn ar an Eilean seo. So úsach ma a bhí a cocarach leis. Bíag cho ínsnach a fáin amach cumar ní sin seo, ma ha a géirí sealtain gain stácha? Sure, bhí sin úsach ma. Deanntagan. Wow. Ha sin ar gása. Ha mi sé géirí seo ag an taigh. Yeah. Có thuúlaigh an bíag blas cho maith ar Deanntagan. Hí sin cemara ha sin gan cácarach an kitchen cléir, ach an táiseach féimi sin fiagan a thucail, gúna bhí gar gáirteach chéin. Okay, seo na Deanntagan. Agus ha mi ddíreachadh dearach seo. Ui. Agus sinne? Sinne! Scanneal. Yeah, cha bud go kitchen go bhfuil sin dul a bhí gíche sin. Níosam a cha úsach ma. Okay. To the kitchen. Han tám ann ar san apadan, ha cléir dal a dhéanú salsa le Deanntagan agus héit seo cúte rí brach agus sían ar a ghilecaigh. Ha ar son gan on sin gí dé sear a gcoprichas. Go honarach, chunne dulicata sa ha sin. Ciad rút féimi sin na Deanntagan a gáil, so ha sin na dulgur na Deanntagan an san uisce. Agus is stray sin ha sin na dulgur na Deanntagan an san uisce gúr. Son in náfars tá sin na dul garan union, ha uabhasach ma ar son crunch bake.
Aníis, has sin dul chur an onion, celery, bacon sgilian, agus vinegar, tíadach splash bake. A bheith faighinn in da a dul min cúrs na onion aníis. Cúteach has súrach acum, agus ha blas úl ir. Oh, okay. Úsach me. Oh, wow. Ha. My Granny Smith. So has sin dul chur sin is Jack cúteach. How cool it. Bhí Corachanach on iste. Biadh and salsa. And then mi dul cúr is Jack celery na onion. So has seo na Deanntagan a bheith faighinn ha céit mar spinach cúteach. Yeah. Okay, has sin déisiil aníis, agus ha mi dul cúr bacon ar an faighinn agus an brach. Ha sin a ced go math blasta. Ha mín doch is cyn cort mi raif. Tablet. And you sin seo? Yes. Cheers. Sin úsach me. Han salsa a dhéanamh chu útram. Jimmy in Meòrachadh. Hanna Deanntagan a horst amach an peepers and fiol. Cho ma. And gin sin swap? Yeah. Thank you. Jane fer Charlotte Leah. I'm speaking in fair show. Yeah? Jimmy in the I'm just making a fair shot actually. Joe swap ma. Yep. Clear time for ha shot it a bhí cho brasnacha. Oh, sé ar bethe. Han da recipe mírvlach ach gása sé an brach a ha bunachaich. Cha chosich mi seachit Deanntagan a riist guna víos munechaich ar an salsa seo. Vai scanneal faighinn dé sitting ar a dhéanamh le Beagan siimplí. Ha sin a fallibh go áte eile iad bhfuil mis go maideil an bog myrtle cafe. Ha mania dul a chealtain gon cemar a chhlacha sin Beagan inadal ar san an galet animaleiche dhéanamh. So this is the bramble patch that I use to forage the brambles for a galette. How can you tell which ones are edible and when they're ready? So you know when they're ready, when they turn this nice, deep, dark, almost black color, and they definitely taste sweet, so you can have a little nibble. You have to taste test. It's sweet. A bhfuil héana clachaigh Drisichean net bèicearachd. No, have sin cánaí a dhéanamh idir mar seo ach ha sin díreach a giche. Bhí a inch-nach a faighinn me ha blast fitse nuair a ha a faighinn Drisichean von Garrig had a share von a vu. What do you think, Manya? Ready to bake with? Perfect. Yeah? Blasta. Manya, why are we using meadow sweet in galette? What value does that add? I love how the nutty smell of meadow sweet complements the brambles. Do you think it's important using local produce and getting stuff from your surroundings? Everywhere you go, you can really find something that you can make use of. Tan fair that for quiet. For sure. Yeah. Ha cruthachail a fas an úr a ha fluch. Ach rá beach gacum gon buringút ihe. So this is the pie crust, because galette is essentially an open pie. So first thing you need to do is tip our foraged brambles right in the middle of the pie. Not need to be neat. No, it doesn't. That's the beauty of it. It's a rustic pie. Just fold over all the way around. So this would be like a great pie for a starter baker. Beginner friendly. Beginner friendly using foraged ingredients. Oh, So now use egg wash. Would you like to try? Yeah. Have a shot. Cur-seachad high at the current air. How couldn't eat or high torched crunch good pastry. And the last finishing touch is to sprinkle with some meadow sweet. The etiquette is just to add some finishing touch. Yeah, they will flick with flour, and it's about the expression of yourself, really. I think we're good now. Yeah, cool. Would you like to put it in the oven? Yeah. Le da bhéicear a cumó suúr dhír orm, chan nuring seo a gáil cear. So here's your galette. Wow, I'm impressed. Looks amazing. Yeah. That's some fally good sin, oh my goodness. Good like Michigan sin, stocha. Cheers, maybe not. Chrámí riamh is mé go bhí is backer. Yeah, no. Nid a bheisiach. Uh-huh. No. We're sunniche?
Anis sanna farst a sear a Beaga. Thank you so much. Thank you. Wow. Oh my goodness. Socair choma. Níorsinna. Yeah. Sláinte it. Tá sin níorbalach na. Wow, ha blast you frit anlé na Drisichean. Tá blas na meadow sweet, good job. Fine sin. Yeah, me find sin good job. Actually choma. Ha junganta chofuriste sa bhasin. Channéla yi ach jalas Jésúrin joina chlachgig ag jiffer amanin yen bliana. Ha blas fata na siar Beag a haiba faighinn fónatar. Ha mi a ferachging tar nas mishnachala anish. Ha tar honesty boxes fiag anilain. Ha an cani a lorach rutakin ag a vil blue chiangorish talif. Ha mish a kutchach a fiaching rigal gubuchin tuanish badachanish. Gus cur-seachad ionadail agus Beag na siar a cheannach. Agus aon fóna cruthachail. Caite ile an feigh tú lorach bú mhór a ha tarst carmgút a bhí a measc bheoichin. An táte siar san stú a chláirigh san na míonan sáisialta acum. Mis téit miachaí gus bèicearachd. An tuaire seo ha lia dul a chealtain gá cimara bechar gása a dhéanamh. Han taum an cookies Sgileanach a dhéanamh. Cur an agus an siúchar sa bhá. Ok, níise ha Mackinnon a miscaigh. Smac a bhfuil líon seo san rian a chumá. Ha abhras acam gumbí sin an bicin de bhúrach an seo. Okay, perfect. Chanan go bhfuil tar flúrin sin. Stácha cús? Oh, An de chhlachga riamh dearcin san cookies a dhéanamh. chanéal mé riamhar a bhí a chlachig Drisichean anna cookies acam. Well, bhí seo aon sinna. Ok, bhí lusa géirí a curiad is da. Curig sin na smiar in isteachanis. Seálar an da, haig má bhíar. Yeah. Mar tosaigh. Okay. Ha thuúlaáil a dul mar is cáir, an íring a hacam. Right. Cur sin as a bhine. Well, ha iad a cat bacon itar jaalaite rí cookies eile hami a dhéanamh. Ha an da purpi a cur bacon drug orm. Ach, taringach cúteach. Ha bacon óalach orm inis. Tjena. Jé a bheachgur na cookies mahalia. Ha vís meine chuig go bhfuil a cat go má blasta nach é? Yeah. An cur sin bacon meadow sweet ar a bhilachar san clíocha chuir. Yeah, ní sin sin. Yeah. Yeah. Bhai ddíreach piece big. Yeah, díreach ar a bhilach, aha. Sinna cad má? Iach sin seo? Oh. Dé achar an seo? Well. An bhíoch sin iad. Tá seo. Well, cheers, sláinte. Big an chidam. Ach, a bheith wachán? Oh well, charrána cookies cho massive ami an dul, ach thug mi anam hín Beag ina dul a chlachgig is bheit tar spár sacin. Agus, han tolchas a tían bhó bhí gan déanamh. Sé dói a bhain a bhí a ceangorí nátar, caricin agus an Eilean Sgitheanach hain, a bhí a bèicearachd cóirí lia. Súlam bí maine agus cléir motchel. Chaví an dú. Ach, stocha nátada. Yeah, bheoh sin a ríist. A ná thuras ní sin an Eilean práise lasing. No, nach. That was such a good